Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa sana. Biblia inasema kwa kitabu kile cha Mwanzo sura ya 4 mstari ya 15, Kaini aliwekwa alama. Sasa ile alama ina maana kwamba kuna zile alama zinaonekana na zile hazionekani. Nasema zile alama zinabaki kwa rohoni na ile alama kabisa inaonekana mwilini. Ukiona mtu hivi unamwona na alama fulani. Sasa alama inaonesha, kuna alama zile zinaonesha kama huyu mtu anaishi, inaonesha jiunga na kikundi gani, iwe ya kiroho iwe ya kimwili. Sasa naweza weka alama fulani ya kuonesha kama yeye ni mtu ule ameshajiunga na kikundi fulani. Sasa kupitia alama unaweza jua. Kwa tafsiri nyingine ni kusema alama inasomeka, ni kama message fulani. Inaonesha huyu mtu ameshajiunga na kikundi gani, na huyu mtu ni mtu wa dizeni gani. Kupitia alama unaweza soma na unaweza elewa namna gani unaweza tembea naye na unaweza mtendea vipi. Sasa kikubwa tunataka kujifunza leo ni nini? Swali ni moja, ulitoka kwenye familia yako na alama gani? Na ulitoka kwenye shule ulikuwa unajifunza na alama gani? Na wewe mwenyewe wakati ufanya tendo ndio na ule mwanaume na ule mwanamke alikuachia alama gani? Na siku ulienda kwa mganga ule sijui wa kienyeji, mganga gani, mchawi fulani, ulitoka kwa ile nyumba na alama gani? Ile ndio swali sasa. Kwa sababu alama inavuta aina ya kazi, inavuta aina ya wanaume wala ya wanawake, inavuta aina ya marafiki, inavuta hata aina sijui ya marafiki. Unaweza kuta mtu anakuambia sema mimi hivi unaniona mwanaume akinitongoza ni paka mume wa mtu. Sasa ujiuliza sema dada, kwa nini paka wanaume wa watu wanakufuata wewe? Una alama gani ile inavuta paka wanaume wa watu? Na unakuta mtu anakuambia mtu akimchukulia deni alipe kabisa. Kwa nini wewe hawakulipe? Na kwa nini unakuwa nakataliwa mahali popote unaenda, iwe kanisani, iwe sijui ukienda wapi, unakataliwa tu kawaida? Kwa nini kwa nini watu wanakukataa? Kuna alama gani juu yako ile inafukuza watu? Kwa sababu tumesema alama ni message fulani. Inatoa message fulani. Kama ile ya Kaini, nikisema Mungu anamweka alama. Mnaweza tembea na Kaini mko 10, wajambazi wakitokea wataua 9. Kaini hawezi wao. Kwa nini? Ukimuuliza watakwambia ni bahati yake tu, sio bahati. Ni ile alama, andiko, message ya alama inasema hakuna mwanadamu anaweza uua Kaini kwa sababu Mungu mwenyewe alimweka alama. Hata kama wewe ni mchawi mkubwa kiasi gani, hawezi uua Kaini kwa sababu aliwekwa alama na Mungu mwenyewe. Na ile alama ilikuwa nasema, ilikuwa nabeba message fulani. Ni message gani? Huyu hawezi uawa na mwanadamu. Ile ni Kaini. Sasa wewe unabeba alama yako, inabeba message gani? Kwa maana unaona saa zingine wanaume wanakukataa tu, wanawake wanakukataa tu, unajikuta unavuta makazi sio sahihi, unajikuta unavuta wanaume wala wanawake sio sahihi, marafiki sio sahihi. Shida ni nini? Ni ile alama yako inavuta aina ya marafiki fulani. Sasa namna gani mtu anaweza napata alama? Siku ya kuzaliwa, maneno yaliyotamkwa, hiyo neno inaweza jifanya kwa alama juu ya mtu rohoni. Unatembea na ile maneno ya laana. Sasa watu wale wako rohoni wakisoma ile inakuwa kama andiko fulani unatembea nayo, na watakutendea sawa sawa na ile andiko. Na wewe utaanza kushangaa, mbona nilikuwa sehemu fulani nikahama sehemu nyingine lakini bado hali yangu inabaki kwa vile vile. Kwa sababu shida ni ile alama wewe unabeba rohoni. Nikisema mtu yoyote akione Kaini hawezi kumuua, lakini kawaida maisha hivi utasema walikuwa 3 wameua 2,
yeye anabaki ana bahati, kumbe sio bahati, ni ile alama anayo mwanadamu hawezi muua. Nikisema ni message fulani, mtu akifika anasoma ile alama na anaelewa sema hapana, huyu siwezi kumuua. Sasa wewe haya mabaya yote yanakufikia, kwa nini inatoka wapi? Ni kusema unavuta aina ya marafiki, warafiki wanakufuata wewe ni paka wabaya, wanaume wanakufuata kindoa ni paka wanaume wa watu, kwa uzinzi tu, kwa mambo ya ovyo ovyo. Hakuna mwanaume mkamilifu, mwanaume ule mzuri ule anaweza kuwa kwa ajili yako tu na mnafunga ndoa kawaida. Kwa nini mtu akufuate ni paka mume wa mtu kuchezea tu? Una alama gani ili inavuta paka wanaume wa watu? Kwa nini kila kitu wewe unafanya ni paka umaskini ni kama unakufuata kwa njia yoyote tu? Ni kama kuna alama fulani inavuta tu ile roho ya umaskini na inakupiga vita kwa hatua zote, kibiashara, kikazi, inakushusha chini na unashindwa kuinuka. Una alama gani? Sasa swali ni moja. Hawezi nikisema siku zote kama uneshaingia kwa nyumba ya mganga, hawezi toka bure bila kutoka na alama ya ule mganga wala ya mizimu wale wa ule Mungu yeye anafanya naye kazi, kama ni Mungu wa giza, shetani. Ukiwe unajiunga na mtu wa giza, unafanya tendo la ndoa, hawezi kuacha bure, atakuachia alama fulani. Ukionana na mwenzake mwingine atajua huyu ameshajiunga na ndugu yetu wa kikundi yetu. Ataona ile alama na atasoma ile alama imesema nini. Sasa vile ule alitamka maneno wale alisema juu yako kwa madhabahu yao ya giza, watu wote watakuwa na soma ile maandiko, wanakutendea sawa na yale maneno wao walitamka huko. Sasa swali ni moja kujua, je, mimi natembea lakini na alama gani? Kwa kujua, angalia tu mambo yanatendeka karibu na wewe, utaelewa sema mimi hapa na alama gani. Lakini ombi letu siku ya leo ni kusema bado una nafasi ndani ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu ina nguvu ya kufuta kile alama chafu na mbaya, na kuombea Mungu anyoshe mkono yake juu yako, akufungue kwa ile vifungo, akufungue kwa maisha magumu, na damu ya Yesu ikutakase. Kwa sababu Paulo anasema ile neno mnasikia ni kama barua mpya yenyewe tunaandika juu yako kupitia neno la Bwana, kwenye kitabu ile ya Wakorintho wa pili mstari wa sura ya 3 mstari wa 3. Inaona kwamba uwe barua mpya yenyewe tunaandika chini ndani ya neno la Bwana, na neno la Bwana ikuweke uhuru. Maandishi yote mabaya ya kishetani iliweka alama mbaya juu yako, tunaifuta kwa damu ya Yesu. Anza maisha mapya, maisha ya baraka, maisha ya maendeleo kwa jina la Yesu Kristo. Yesu kwa damu yake afute kile alama mbaya, kile alama ya giza, ya uchawi, na andiko mpya ya baraka, ya mafanikio na maendeleo kwa jina la Yesu Kristo. Barikiwa.